Abantu barukurenga mu magana ashatu nubo barukuhangarira ha Rushozoro barukuronda amabare go kuhonda kuronda entasya bito umurimo gwaba binje nibagwejuma ahabwo kushisha byo buhangwa. Robert Twesije webyo buhangwa municipality yibanda rukore ko kwatwaho nagira ngo abarukora umurimo gwo bajemire biragiro byo kukozesa Rushozi nahabwe cyo bine kwemerezwa. Ekitwa tushaba abantu gukora icyo kubaza cyabyona no kurondora alternatives. Ekintu cyo ndetse bakubasa gukora kureba ngo Rusozoro baruherezo ubwire rwagaruka rwatandika mu kuterera. Ecya kabiri no kubyara mu emiti. Emiteje neza kuyamba kwato Rusozoro kugira ngo enzura no biyakugwa tamizi tiga twaritaka tugatwara amabare kandi gakateganisa abantu bahansi. Ahabwembereho tumweseje n'abandi bebembezi babwine ho barukora mu birombe nukwe kubaragira ku byaremeta hibasisire bitu kitariye cyo bemerezwe. Twabatshinjiro Rusozoro nkamanyangu umwami wo guyija naenda kuza gukora ikintu tuzeta regulated activities by the way kugira ngo twikiriza ngo bitakorwa regulated nigikirizwa konka y'inamateka akakubitegeka. Ababorekere nshonga zabo kandi nubagira ngo bamara kubinga mu birombe byabo nikiza kuteganise cyanga. Urukiko rw'umwana umugamba na nyenka bandu rukastama ayabira ruhunka environment bakaba kuzire plan yo kutemita ejemite mukagitha wayanga kujibyara yayoma. Alternative option y'inkumeni impereza abantu becwekeki no kuranga twakora good measures zo kureba ngo twa maintaining Rusozo rwagumaho kai bakuruga kutimba bakabyara hikibingo bakabyaraho emegano. Enyuma ho abantu babera barimo umuco wabire nashoma senior ya kashatu bakazikwe birombe bikanda hano ho muhwezi wa meya arakugerera ngo bashemerire kwemerezwa. Urusozoro katukutandikana turutimba harigayo ebyo nebukurugayo abantu abifa baba victims. Nangwa biruguraba amizi gafutandikana gerundana kuga kusuma hansi aba abifa babaki babe bitamu. Atwagala tuzewo obutonde. Ate obutonde bwenna kuzino nti bono simba w'emiti togenda kufirwa omuti gwosimbi olwalero nga togulaba mu sente ya mangu. Emyaka 2-3 ojja kubanga yegwe nagaga. Ihuru yogarza ho Rushozoro katandika kare bito kuchirize birukuhinguzwa nikiba kiriye kizubu gasha kwa Timothy Mushabe.